Kum kejimpen kre menyakun ki election MLA arhajar arpolai habarok ki constituency jong karilum Jaintia hakisne sajan jong katayo baladab kinoyalam ke BJP Meghalaya kila pilih Paidbah yako office strikam jong ke BJP West Jaintia Hills District hakashnong kli musyud hasangpung. Yakane ko office strikam la pilih do presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mawrie baru MLA ke BJP uba Sanbor Shulai uba longru menteri sarkar janla hakajing donlang kakong Sumita lalu kabadai kanong kmi jong ke BJP Manipur MDC ke BJP uba Lakhon BM uba nyakunru yak election na sangpung ralyang kinong kitkam bat kipai nong kersan ke BJP. Ubasan bor Shulai ulong, Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi bat kaseng BJP kila trai shitom na kabantaban wanra ya karoi kapar habar kowe kari bat ban pentri kam ya skim baper na kabanta ki samla kilong kemi bat kiwe bat ulakan tu ki Paidbah ke Meghalaya balada ki kwah ban yo ya karoi kapar ki dibanjit ya ke BJP bat ban penjob ya ki kertong ki jongka ki banyakun ya ki election MLA arhajar arpaulai. Uba Ernest Mawrie ulong ki Paidbah kim deban ngop hakajing penbit pisa handrai ke deban jit ikinong mikmat ki balaban wanra ekaroi kapar bat dai tang kaseng BJP ke balaban a ekaroi kapar kat ba ki wai pat kaseng san partai haswa ki election ki aj ngarap ki Paidbah handrai ki Paidbah ki shat haba ki tip hadin baki yo dakaram. Unong yalam ke BJP ulong lada ki Paidbah ki kwah ban pynduh no eka high level ki deban jit no eka BJP bat ulong baki we ki jela ki ba marjan ki ladan yala ki jong ki medical college hendrai ke basongsi kalong baka Meghalaya haduk mentaru kampat don watang ke we ke medical college. Tong perkat yang assumption tong perkat yang im gayap tong perkat yang keroi apa untuk diipor un perpiti man dagat asan hajar sisin asan stan temu ki Paidbah ngada dalam diligitin election the point the one kisen NPP kisen UDP one si Paidbah si yung DOP account number boot resin siami uesan hajar sa account DOP temu ki Paidbah Hamlin, Araja Khatra, unang yalam yung TMC Dr. Mukul, dalay yung gerigadur si Paidbah, uesan hajar si yung mari dep election hadin arsnem dapoy kibru na bangu ipulit wan bu ko isa, ang higani ko isa to karam mo basut, lempay naman hapsong gajil. Paidbah nakalian ke BJP kwah aman kante. Temu hambit kesen BJP kasi kinongrep nru hajar. Ketika PM kisan nidhi nru hajar sistem arhajar lesen yo. Embah ini por em covid yo nru hajar sistem yo. Kali paisa to paisa mo nagaram. Kapoisa ko na Modi no Prime Minister warok ko India haini po Meghalaya rupo san hajar wot pinongrep dadap yo tigir iskim telah tepat yo malahon wagini pinongkit kami yung kakisan to uya di Paidbah nongrep yo tigir iskim ento umaji kaskim kuan penbit ini yo kisen yo pendapram di Paidbah